pekabayong branch ning 24 Chicken king the Infinity Angeles City. Itiya ing 67th dang branch king mabilog a bansa at katlo naman king Pampanga. Ing bayong Buklata branch ay iti ing peka mumuna ating peka maragula dining area king probinsya aagyong makapag-accommodate hanggang 40 katao. Mas malagwan ing chikahan over chicken, perfect para kareng barkada at pamilya. Ang 24 Chicken po ay we offer po boneless chicken. Korean style po siya, and we have different flavors po from our best sellers, Jack Daniels, Yaknyo, snow cheese, and cheddar. Perfect po sa ating pang family, pang mga birthday celebrations, family gatherings, and yung mga reunion po. Yun po, sure po na pag ito po ang dinala niyo, hindi po kayo mapapahiya. Patok kareng Kapampangan, ing karelang boneless chicken na ating niyayaliwang flavors. Bestseller pa mo rin ng Jack Daniels, Yangnyeom, Spicy Barbecue, Snow Cheese, at Marakal Pangaliwa. Nung takeout naman yung trip mo, swak tea para kareng family gatherings, potluck, o andyang simpleng salo-salo mo king bale. This is Patricia Mamangun on the spot.